Musibire kurungi twakutangira eshaha neza gacencire ebiro by'ukwezi nebiro mwenda ukwezi no kwakana umwaka 2025 Serena Nuwamanya nyine Sunday Brian nito turabende kusiyaho agacencire toza kwakire mtu y'amakuru tugaruke nago ombwejire. Emeto y'amakuru ne kukibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mucisha kwekwatiro mu bibari kwega. Gacencire kireki abanyishengero ba NRM bahakanisa eco kwebwa miliyoni gana nkakasimo. That the country demands an explanation from the head of this institution. President Yoweri Kaguta Museveni yashaba abakuru b'amahanga ga Afrika okwegita nkabanya Afrika. Obushomankuzi umuntebe kanisa ya Parish Development Model bashatu bakwatwa umurimbarara. Twashanga nkuri hariza akamukuni eziri kwesherekamo bakakwata sente ezabantu. Emeto y'amakuru yabane kushikibwaho Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mucisha kwekwatiro mu bibari kwega. Makuru ombwijire abebembezi babiri habatwire n'ubebembero kugaba sente za Parish Development Model omurugwizi gwera Lower Ward PDM Sako na ngago PDM Sako Murimbara District bakwasirwe abo kutekatekwaho okushomankora sente za PDM. Bakwasirwe bwa nyuma y'abaturo kwetera enduru bari kugira ngo tine kibaganyirwe on program eji. Abakwasirwe ni Ninsima Edith Bwerere otwirari omuhandiki Narshi Sekretary wa Bwizibweraro wa PDM Sako Miria Kobusinje na Keria twikirize abangango PDM Sako kandi we natumanya Florence akiburiza misho konka police riyo nemuhiga bundi mundu. Muzokora statement. Tora hamwe mwena muzokora ngeraki. Akasenta kariyone kija miliyoni 50 zijya account muzihereza abatakaba abapurayinje n'abanya-Uganda. Muganga Steven arukurira Global Anti-Corruption ayihanangiriza abatura okureka kuba byafandumu okwikiriza kutwara sente zidahikire hamwe no kubiyawe bituga. Muza kwefuza cyabazo birefa nimwe aho kwamaze batungugira muta kandi esa heji omuntu we no wakuriraho sente yaba mukakureba handike yaba tumara kuze handike wampini ngo tinga kwemitwari tu wampini ngo tinga kwemitwari 5 abantu barengera ababi bakajya mutwaza kuhereza
ibyo bageta circumstantial evidence tumukwata abihirwe sente za PDM nubagira ngo eshongeji etambwire kubi ahabwa bebembezi abari kubanyangaraza bari kweyendeza Mchia person wachi wa PDM sa yona no gwashime kwa na gamba mutayibono na habura mutahi ugun we akwe na mpobora twena tukora cyo akwa twena tukora cyo chairman ebyayine nibyo yine yagira ati yazanye tukazigabira abandi tukantwenda kumwena mu gitwe twazigabira abandi konka kandi mukumena mu kimanyi numuza kusashora miliyoni kandi twarizire mitwaro makumyabiri twahitanye oyishika kuri abasayininsa miliyoni twakatira kugena ko mbangu buryo ngo bagira ngo bamutwarana na munani nanye muzanga kwasayininjira kuri ya miliyoni aha wenje hano mutwereze twega ndigambira abantu abakurenga 50 chairman wa PDM na no muruka akabiyaho sente umude mutwari 10 mutwari 5 mutwari 2 bakumusenteza Joseph Bargare arikwebembera ONC ahabwankore nagira ngo nibaza kugumizamo barukhiga bobona abariyo barabansamu program ya government eyatandikirwe egenderere kuyiha abantu omboro akachiko ka PDM akayeshereka akagera tukakwijagarika kuri muringamo Omu Uganda twine kibara kweta vision 2040 echi president Museveni yakero kugira ngo twakishomu kumira makunyana buryo mwe nabari ko mukiga ndi Michael Tumwachire abwa TV West AGACENCWIRE tugumizamo n'amakuru abebembezi ba district ya Ntungamo batongwizo murimo gukunduza irwaro eryitojo erutwire omumberambe omurimo gukunduza irwaro eri nuguza gukorwa ba UPDF Engineering Brigade kandi billion ziri kwika 3 na million 9 omusente za Uganda nzo ziri kwija gukora umurimo ogu twaro mu kishogu koronchinga renovation ya Itozo General Hospital. Chairman wa district ya Ntungamo Samu Muchunguzi na n'umuhwezi wa RDC Rosemary Atile nubo batongwizo mu rumo gukunduza Itojo Hospital etwira mu mberambi irwaro ry'Itojo rukombe kombwire bwa Meriton Obote omwaka gwa 1998 bito kwihobwo pipe zamize nyinje zikigara amashanyarazi gacweka siringiyo ekabambuko bwa rubanda na ruzije kandi generator batwire no bakozese yo kujinjira mureba standby generator ije twakantwire n'igikamo hukija abangabra ngweho bakari bagitisi benze kabero ubwire bwase ekija hose 72 ni yero ko ngatwo keza babaza bagiska babaza osimbo kujo hansi nini turigomo ere tacero garra sente kampara ebintu byo kushanga ngo tuyina abashaho batanu mukaga kandi ubwo sente zo kurukurutinga abanasi zo kurukurutinga abashaho zikarukurutinga midwives abo kusirsya abo kora hano yo mukazwara tedento abamino ukashanga sente nzigaraka kampara ngo turiyana twara busho mu izina rya government icyo ni kikafuwe tutwakendaga kukireba Ntungamo oyireho kurebe byombe kwa hamuhanda ebitanda n'emifaraso mu irwarere bakakora kare za kamena zijura kandi na nenjo zabashahonezera ricereza abanyitojo ukwaterana hamwe na Ntungamo tube twine bintu omwirwaro rite bitakora je nka generator nka lights za heru taps za mizi na ceilings zibezicwekire konka hati twashemerwa munonga ahabo kandi byo bakwanza kuza gukora mwene rizoba twahirwa twagera umugisha bwo kubasa kurengwirwaro riteri baryikereza twarahayo nka district yona kabebembezi bitoje sub county na stakeholders abanda bo mu rwaje basa kwika mukorogo Sam Muchunguzi rwacu go basarongo mukuru wa district ya Ntungamo nagira ngo hati nibenda babombekeri irwarere ry'Itojo rgaruka hamutindo kandi ubongere muna n'ubuhereza bwona za kuboneza irwarere nza gukora complete overhaul ya sewage ninga kuboneza sewage system yona amizo mu wards amizo mweno mu irwaro ryo namizi gabegara kubi nebyigo na nobo nabero nebitapo nebindi byona icyo kubanza twatunga 1.4 billion shillings ezirije kuja ku renovatinga kandi twineyo okujagaraka tukatungayo ezindi omufeze ndijo billion zo kwika ibernecheka ezo kujagaraka kwija kora facelift yitojo hospital because we do one at a go
We can't take everything because we divide the resources. The account is too big. Biliyoni 3 na miliyoni urwenda nizo zarakozesa ubwo kunduzi rwa reri kandi government yahereze kubaha biliyoni 1 na miliyoni 800 okutandikiraho umurimo ogu. Ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa. Webare Elias Rutugusa okushomesa endimi z'enzarwa omu mashomero ga Fort Portal kigumire ahabwibura ry'ebikwato ebishemerere kwera kutambuza enteekateeka egi. Bakuru b'amashomero ku rugo mu rurembo Fort Portal nabashaba gavumenti okugira ngu yakora aha nshonga ezi. Omunshomesa ya government yayanjwire omwaka gw'2020 amashomero ngaragira kushomesa amashomo g'okwegyesa endimi z'enzarwa konka enshonga egi kigumire amashomero ahabwa kubura ebikwato. With the teachers putting in efforts and even some time back the head of department requested for the books but a few copies were obtained by the school. Nasa tubaitwina buzibu kugamba ebikwato arunde ebitabo bino bitakwesere textbooks ezo kusomesa zamu bavere bitarikumara nkanyo kali mukagamba mu somero lyange mbaire ndwine mu class M nyonka kandi mbaire ndemerirwe muno omukutunga ebitabo bino byokwegesa zamu. Prophet Hiror mukuru wa Association of Secondary School Head Teachers of Uganda habwo rembo rwa Fort Portal nagira ngo buremezo buroho hato mu mashomero no kushomesa endimi z'enzarwa. Not waiting for the teacher. So when we have got these reading materials for the instruction materials for the learners, it is going to help us very much. We appreciate her. The instructors or the teachers who are in charge of this renewal Toro have not yet been produced from our universities. It is my humble appeal and request to all the stakeholders to come together and we get professional instructors. Okwenda kuchendeza ekizibu eki Linda Irene ori omu nyishengyero kazahabwa orurembo rwa Fort Portal yahaye ebitabo emitwaro 3,30 mu mashomero gatari gamwe na gamwe okurwanisa ekizibu eki. Nibitandikira senior 1, senior 2, senior 3 na senior 4. So hati usaya kintu yone yokuja kwekwasa ngu abana tukuja kukora kurungi hakialoho challenge ya basomesa bakwegesa local languages. So can we protect these books jealously? Be meaningful so that even other learners who will come after these ones will use them. Omugani makuru mnyishenjero kazi wa Shema Rosemary Nyakikongora hiro obuhwezi bwa siminta amashomero 5 na mnonga gagariyo mu mbera mbi. Nobona amagara waba nokunda mukama abantu mangu twera tukahangwa ruhanga kandi waba kwatira hamakanisa amakanisiya nemizigiti nobo ine kintu cyangwa cywasimbuka aho kuba n'ikintu cyo kushasha wasanga umuntu rawe gire kuramya kandi ukashanga rya hantu hari. Amashomero gatunjuro biyamba harimo Bugonyi Central Primary School, Ruhingana Primary School, Kinyemi Primary School, Sokarera Primary School hamwe na St Mary's High School Kababizi. Ekintu cyo kutuyamba ho munonga abo ka classroom umweje tesiminti injire abazire bakateka ho muganda bajitungura baziteka mu ring beam bajiseheri ufutunga umuganda gwahebwa Honorable Nyakikongoro MP witu wa Shema ukutwereza siminti 15 ezitukuza kukozesa umukombe kishomero ryitu okushara na munonga ekizimba kya kitu cy'ebina bibiri ekitandekere kandi cyo kwetaga kumarirwa eze kusima kwitwa ari Honorable Nyakikongoro MP witu wa Shema ahabwa umuganda gwa siminti 15 ziyatwereza kandi ezikwija kuboneza ekizimbe cyo mwareba eki muburaro bw'abana ikitatandarize hansi ekikwenda kumarirwa babloke imwareta kahwire. Omunyeshenjero Nyakikongoro honahire kanisa ya Kinyemi hamwe na Nyakabungo Church of Uganda obushaho bwa siminti nabo kubahwero kumariro kombeka kandi nkentekateka ikanisa bitwine turonto planning akombeka isasaha na nomunara kandi kugira ngo tushakare kanisa yiteji yongere ebonere nk'ezindi. Amakuru agagasha kwa Jonathan Singwire na Michael atwakire. Tugumiza munamakuru ecare cha Chembogo muri banda kirahace kwihinduka cy'amatungo gonka bwanyuma y'ibyo kwerinda okwatabo abari kutekateka ho kwenyigira umukikorwa cyo kwita polisi Chemonges n'abandi bakatoroka aha cyaro nka TV West basize kutahire careci kandi hona abantu 29 bahereze kukwatwa.
ahizoba rya sande cyaro cya Cembogo cy'urukushangwa muri Karangara bishesho muri banda cikagwerwa kagwebwa nyuma y'abatura babiri n'abazika Lazarius Kahangire uwagwira umucome okutera umupolisi bakamwita ekikorwa cyo kwikanira izoba buri umwe nakitebyaho kabandi y'omuntu umwe abirahirwa umurumo izobe ryo kugira ngo ntebekanise arufa umukozi abe nakorana munongo mu Kirungu konka kaza ikasanka musanze n'icweka twarga dining twategura ibintu twabugariza mu Kirungu kuza kurura baye bastamira mu tenti ndabantu biruka ndabantu nibiruka twebuzi twabestamire abahoci mudakika nk'itano aza kurana hurisasi nibuza abahoci rukuza kurenga izoba rya nyuma bazi y'abatura 29 nibo babiri bakwasurwa kukweraho polisi okucondoza biti izobera twamanyisibwa ngo bahika abatura 39 abaye gatoro mucome ahabwe mbereji binji bahereze kutoroka mu makagabo twabe turyaho mu kiro twahura ngo barire 8 barire katafari nibakwata abantu babatera narufu bagarikireyo babatwara tube turyaho tatu batwira ba family n'abakozere cya batekatekero ubundi nga family zibeze ryo tube turyahe kireki turangu barumbere batwira abantu 8 hati ejesa hezi turyentu yararikera ubu barumbere 8 barumba katafari hati akakasero nuko kakurataho kenyine okurijera hari mukuru we cyangwa Alex Katuramo ubwo hatembera ne ubunkenke kandi uburyo mwe arahace kunga haceka ikiye imbere y'giye tarokiriwe ku government kugitahamo nindeba horemeze buhango munonga abantu nibabasha kwiza kwitana okweyongera yo kukira na n'ubu ahabo kuba abantu ukurijiraho imitoma yabo kweri timirungi yabukwa n'abantu aho nyangiraho omuntu yabugana mugenzi we tako akujya ngo amwakure kwakurana nkoku abantu bone cyaro cyona muri kigiro makatabanguko bare na mango akaparticipating akatera yita kamera kasatsi kabare cyumisha mu runja to muyanga rito twine artificial intelligence imbireba ngo cintangaza kureba abakazi rabashije bakuru batakukabra aba basigaza bato badera umuntu ngo bakutere ejoka batakujya ngo reka tumukwate tumutwara mu mamateka abatura habwo kugira ngo kwitace mu ngezi kwinaka kwate n'inshonga zitaka nibenda ngo habeho kora kukorwa hanshongeji government mwe niyo tarakushiri kuba cyane kibasika no ujya ngo nta government nizobera niza kurarambagana isitakiri ahubwo kuba ubwo umuntu afire n'inshonga nizo zumwe ahirireho ariho n'undi zo yabire yafire amakuru ngagira ngo insonga nizo zumwe mwe niteka ngo abantu bajaye yongera kufa government yabitara kucira itunga district security committee tushitamira nyumwazyo twikirizana mutandikire umuramuzi yabarangiye naha amanyincaga ni amushika tumushabe ataho mu nshongezo zitaka zibase kwa mangu amakoraga gasha kwa Timothy Mushabe webare Timothy Mushabe twaza kumuraho tugaruka Uburofa Harimbara Regional Referral Hospital butekere musheke nuko bakahemba mu rukashika kikatumutse rumunda nk'abazire n'ikintu cy'ukuri umuntu kumanya ngo turiyo nituzombera yuko aho budget izatirwa neza zitunga abazire izigwena ngo tuzikirize ari mu myenda ari mu byo kurya n'ibindi konka nyina tureba kintu priority ecebembire ni cy'ukuri umuntu niki nyowe nkomuzire kandi urwajoro nkomwembezi nindeba ukushashura fizi y'umwana shemerire kubanza n'ibindi bukakurataho abukuba nimbasa kurya icyo cyukuru ndabwina nakanyama konga umwana wanje ayishomera watara kumubaje
kunda hanze kuterera nabona kasende amuhero gwesandi ibiri amuhero gwokwezi akanyamani nkarya kandi nanangwa na bamwe buri zo binyama tuzirya. Okwegesa emyoga mutakashitwara muke cy'abantu abakozere kubi aharengo rwa hansi kutekateka domwana wanje buyakora kubi nomwese mwekutwara omyemyoga emyoga nitwenda mu abagezi nitwenda mu abantu abashikereje because tokwata muntu ayakire kubi ukajya ngo bakumumbe cesenzo tokwata muntu uyakire kubi ukajya ngo yakubayaringa musanyarazi tokwata muntu urakozere kubi ukatekateka uti we asemekane ke motoka y'umuntu apana abaziri twabana twenda kutungura ihanganye tu Uganda kuzaha murembe ngagana amahanga g'abazungu bateka ekintu cy'emyoga na munonga umumiso kandi kiteke hamani kandi concentrating yo kandi chukwa no bwegendesereza. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah, yo, baby, don't know. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000. Or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Weranko mwerere n'umfaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rukwenda Resform ensiye biroto birungi ebiro bikurebi sheberona Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyinje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri fotopoto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu n'itano nshanju n'itano narishi tutayire ahakibanja citu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Skylight Hotel eresra uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecanyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manyabi
twine oburaro burungi bw'omurembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 manager ogito wagito konka batu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukunjiri kandi kwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 96 9051. Ayi bene nze musajja wo Stewart Kalisa director Mpenko New Drink ngamviride mu Bende district nkwagaliza amazalibwa g'emyaka 7 amalungi ngabwe tujaguza nga tusanyuka olw'amazalibwa ga Ssaabasajja Kabaka bera n'ekyo kunywa kyaffe ekya Mpenko New Drink ng'eri mu kacupa akalungi akaliko ekifaananyi ky'ente nga ente y'amayembe amawanvu ate tulina ne sabuni yaffe eya Mpenko ni Star Soap nga naye eriko ekifaananyi ky'ente y'amayembe amawanvu kye twekakasa gwe mutindo ate tuli mu ggwanga lyonna wangaala Ssaabasajja Kabaka Mpenkoni. Uganda College of Health Sciences Bwindi hamwe na Uganda Nursing School Bwindi ezirukushangwa Bwindi Kanungu nibakumanyisa ngu bine myanya aharyabo abarikwenda kutendekwa harengo rwa certificate om laboratory nursing hamwe na certificate om midwifery na rishobuzarisa diploma om clinical medicine diploma om nursing direct entry ahabwa extension program diploma in midwifery ahabwa extension program amashomo aga certificate om laboratory diploma om clinical medicine hamwe na certificate om nursing gariyo ahabwa buceka obwa scholarships amashomeraga gariyo ngatunguka okuba university ya African University of Science and Management okumanya birukucheraho tera notu mushanju mukaga nshanju na munana 91 51 kandi banyambere munonga on business yanje ni nyeguzayo nkora business ngura amataka ngura ebintu byingi kandi ngarakambikayo ni buri eshayo ne ngwenda kwira yesente zanje nzihayo babanyecuro ni unzu drawing kandi nagaka kubika ngakambika eshayo ne nkwendera ne yamani kandi te kurya sente zo muntu ne muhereza buri ingero yone oho kwendera sente nubazukuhera
Igarabu weju tifa masako igabu iziro kwera omukutungwire ntasiya yawe chanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga weju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanju munana mukaga noti 13 noti 2 tuzi necyo kunywa kirungi nawe cyo nindebeka ngo nakikozesa buri zoba nobunkuba mu office nintekwa kureba ngo kirimu umukakiriyo abayika yanjye no bacumanya ngo kituzi nekintu ekitashimiye kuba ncho buru mukayitu abandi kuba shahezi bakuza kugira ngo baza muza gym no mukuza kwirukanga nyowe nimba ubwirobwe abandi babantu basa kuronde binde byo kunywa nyowe ni ndeba ngo nyine kituzi yanjye mba ndukunywaho ushanga kandi nabaje munonga Twagumiza munamakoro Elveta Uganda etongwize omure mitoma okwera abakazi okubasa kwetungura amukoro go kugitongoza abakazi bahirwe nkoko kubasa kutandika kuzirisa kubahwera bakabasa kweyihomboro aha kutongoza ekitongore eki omuhwezi w'omugambi w'ishengero Thomas Tayebwa ashabire abakazi ba mitoma okuta amani omukurwanisa obworo omu maka gabo bwanyuma y'okuhebwa entandikwa y'enkoko okuruga omu kitongore ekya Elevate ha Uganda ekiri kwebemberwa na Tukunda Royce. Egi ni project nkuru munonga nezo mu bantu ba burijo then kandi hati nkitwe twarabira umurimwe kubisa abantu maybe nichanguha okwite nyona nyaruzo muntu akantu najya munyenda karuru konke waka mwana yarate kwenda karuru urya ndunguka na mango cyo rwone cyo muramwa muno. There were some men who were complaining that why women, but I want to assure you that when a woman is elevated nibwo mukazi yaba adamwimutize ajye higuru definitely leka yawe teri kuzaguma in the same. And I think it's so important that the cultural leaders and the religious leaders and the elders in society, in the community, help to elevate all women. Omukoro ogubire aharuhinda secondary school mitoma kandi gutebekanisiibwe Major General Kahindo Tafire or MP w'ecyange ekyo arabwire obutateganisa abakazi baba bahirwe enkoko. Murangara baba leti yeko kwezi bataka baleti nebindi murebe mwayaga futuge koko nabona ro umusheka mubano wanungambire ngweje atarike kubureko koza ezikuziri twaronyere nakatare To encourage your girls from when they are little, as they are growing up, let them grow up believing in themselves. Kandi sirahansi oherezo mwana wawe omusha amani mugarure mu amani atandika yes akorana y'ikirizamo. Aha mukoro ogu omunyishengerokazi wa mitoma asimirwe ministry y'ebyamagara ahabwo kutungura omutindo gw'ebyamagara omu district age. Kandi kebara it was during the time of COVID badichereza I used to one of your close friends called the Purity. If you still remember, Omuchara Kajira, this minister Kajintera, Boda, Ebara, Chairman, Resrebutanda, Ejana Chizinga, Resrebutanda, Ejargengero, Resrebutanda, Eja, Machoshua, Ekajenda, Boda, Honorable Yabi Trade, Samutero Munga. Ari kuza kubayamba yababuza mu inohoki yashanga binoho ebyanyanja I think bikabiri bibi yashanga binoho na no mugati etano niyo yahamisizaho abantu akarisa abantu bari kuri kwita konkati ya mwisho tine cyo yine Royce kwara kwere zaka kakoko otina ukabika
otina ukora akarebereje otina wana umutima ecungu nzizakatwara umudoki. Elevate ha Uganda ishyize enkoko 85 ezegabire abakazi omu Uganda kandi bine obushagiki okuruga mu ihanga lya New Zealand. Gasha kwa Ben Muhozi. Webare Ben Muhozi abebembezi bambara city batongoza okora miziga rwecunda omuri Kibaya Nyakayojo. Amizaga nigija kuzombyaro byo mu rukagwa Kibaya na Macuro ebitwire bitine mezi kandi abantu abarukwikara 15 no barukwijaganirwa om programage. Arukutongoza gukorwa kwa miza gagarukuza kuhebwa abaturo mbyaro batanu mu wodi ya Kibaya. Robert Mugabe Kachebe Meya wambara city nagira ngo eco nico cicweka ekitwire cyo kuvombya miza maronje nk'ekicweka eki ekya Kibaya Macuro batwire bari omburemezi buhango munonga kugira ngo babene bakozesa amaizi mabi nibatambura distances ndengwa kuza kutunga amaizi go kukozesana nago kunywa. Twine okwetombeita kuhango munonga nishemererwa kureba ngo eri izoba cyashikirira pipes twazireta eziri kurenga mu kilomita no kweyongerayo abantu bona bari aha kwikaha muheru bona nibaza kutunga ubuhwezi bw'amizi marungi. Ecyanga cya Macuro turiyo mu nsozi kandi ahabwa enshongeji obuhereza nkamizi enguto n'ibiteganisa abatura boko. Icweka kitwire twine ebizo by'amizi tutamizi mabi amwe nabaganabira mu koko ruguru konkeri izoba nteka ngo twatunga mizaga twabaje. Catherine Inembabazi or manager wa National Water and Sewage Corporation havugita Jeriarti ashabira abatura okwatanisa nabo babana bakora umurimo wo government nereta obuhereza National Water bubastia hihi hatimwe abantu no murimo gwanyu kureba ngo mwachachira mwachikunda kandi mwachireberera. Twine bizubya mize munonga umbwire go mushana sana umbwire gwenjo nabwo ngargahare konka nsimo muembezi bwa government egi kurambara bwana abantu baburijo kufana mize marungi. Amiza gagaba gahwire nigija gasara abatura bo makagaru kurenga 300 omuchangechi. Omugani makuru aba Rotary Club yakabwo heba kwatiza ishomero rya Bulingo Primary School mu Masheru Kashema na ikondebire ya mari myaka mushanje tarukora. Ngo no kubahereza mize marungi ni kimwe abigendererwa bya Rotary Club International nikigendererwa cyabo kugira ngo bahereze abantu amizi. Somba nime banamwe agamizi agaba leta gutwabateraho gutwenda gabayambe sanitation. Abebembezi bishomereri nibagera ngo abana babiri nibatambara kilomita 3 okutahamizo mwizi barye cyaro. Gendererwa kilomita nk'ibiri yo kugenda no kugaruka bakuza kuronda amizi kandi ubundi gatara marungi munonga nkaga omurugendo rwo bundi babimbabwa mbingi icyo kubanza babimbaferwa bwire bakwemba kozesa akwate no kushoma cyanga classes zatandikire n'abashomesa nabo mwe baburamizi nkoko mujunga kugira ngo what is life hatinye n'amasuku ngo abana mwe ubwo amizi gatika hihi tumaza kuhindura performance ya kubera kimwe nungi mbona ubona n'ubonero obukoreke enkurakurana iriho neja kagohe iriho neja shema ahabubwe bembeze burungi bwa Rotary Club ukuzama abantu bamani. Ahabwa TV West nde Akiza na Michael atwakire. Amakuru arukurambara Regional Referral Hospital Dr. Deus Twesije ayanangiriza abo bona barukora emirimo yabo hihi nirwa reri okurwanisa oburofa. Ebi Dr. Twesije nibyije aho bwa nyuma yecunuko ekirengeseriza hirwa reri kandi mbera eresereho omunyangaro. Ahabwa enshongeji Dr. Deus Twesije na shababo bona barukutura hihi nirwa rera hamwe n'aba barukora imirimo kubatahiza obutosho kose yakasasoro hamwe no kureba ngo imyanya yibarukora muyagumeriye miyonjo. Yes, we entered their concern. I took initiative to have a meeting with them. I also met, they had also summoned actually the mayor. They had informed the RCC and all the officers that
our medical waste is heaping up and so on. ije mwe batwara nkatubashitwara bakabije batwara beretse mutoka batwara nkatu bakajergaho nuko zo bakahemba mu muro kashika chikatumukira munda abantu ndiba muno burwire Okurigera hal Dr. Twesje Amerika ahubwo kwemereza ubuhwezo bwa bintu bahwera aho hirwa reri cibateganise na munongo kushashara motoka ya birene turane rundana kasasuro ahirwa ro. Yes, we know the problem and we are working on it. One, the incinerator we have down there, it is too old and very expensive to maintain, so its efficiency has gone down. It is burning this medical waste at a slow pace. Hono gayanjure ntebe kanse ziriyo zigendo misho okurwanze mtumo ya kasasuro. As we are talking today, we have a team of engineers. Some are from out of the country, others are from the Ministry of Health. They are working on our new incinerator. The new incinerator actually it is a very big, robust incinerator that is meant to serve two areas, I mean Chigezi and Ankore. Amakuraga gashakwa Ali Waswa. Webare Waswa Ali abari kwebembera bugamba secondary school mu Rwampara district bakwatanise no bureberezo bwa Ankore basima bobona abari kugezaho kutungura ibyo bwegese mu district niyemwe aba barya hamukorogo kusima beja baherize gukora kurunji ebuze bya senior ya mukaga ahari bugamba secondary school. Omukorogo kusima gwatandika n'okushaba okwayebembera omurebezi wa Nkole the Right Reverend Associate Dr. Fred Sheldon Mwesigwa. Thank God that this school has been improving and doing well over time, and we find ourselves here to celebrate the good results of 2024 Senior 4 and Senior 6. Bishop, allow me on behalf of student body. Our dear head teacher, I want to thank you so much. The reason behind all of these achievements is because of the conducive environment in this school. Most especially our head teacher, Mr. Robert Chumuru Chirongoma. May we clap him. Orevo ninga ba senior yakana last year tukatu inabana babiri and they all passed in result 1. Akabona wakati. Congratulate students and parents. At A level, the performance was also extremely good, as the table has indicated there. 15 to 20, we had 11, 10 to 14, 61, 5 to 9, 85, 1 to 4, 8, total 165. Mukuru wa Bugamba Senior Secondary School omu Rwampara yasima abeji abw'emichwe okutina mukama n'ebindi ebyajyangu ebintu bimwe ari ebyo eba basise okwicira ahiguru hona bazire nabo basimwa abw'umwuga okubarukora okwera abana babo ngo bakore kurungi obo bari mu mashomero omuganda ogurukebwayo abashomesa omwishomere nabo basimwa abo kubana kasente akarukurwa omu government kakakora buri kimwe. Teachers abeji abakozireje ari Bugamba Senior Secondary School nabo barongorwa omugandi omurebezi wabunyurukitara nashaba abakristayo bona okwejumira omukinga omwani eki nicyo kubahwera okutungura ebyentaasya yabo okugamba ebi n'ebindi yabatayire obusaba dikon wakyakabandema omurundi gwe gukubanza kwiha ayemekuwa
nk'omureberezi. Amaka gaitu tubikole tubyale omwana tubyale kooko tukole n'amaana okwekanisa niitwe iwe nanyo niitwe ki obutukora n'amaana omaka gaitu ekanisa ya Kristo yemeriirewo Ruhanga tuteriireho byona atuhaire byona tusobole kuba kurungi obuturaba beesigwa kandi abawulizi nitwijja kuba kurungi. Bishop yanja kosa akagishaka okujumirira ekikorwa cyo kingira abana bakiri bato ekiyajyangu kiyongyera omu district ya Kagade. Kinyo kinkora kubi muno kusanga omwana ahimbire ki alo mugongo nankayi ndwanye okakura nka myaka 16 nogamboka ku abazeli mutasweza abana banyu bakyali bato bakwahindura abantu bingi barokoka kandi yatushomesa ibyo nkurakurana okuhinga omwani okuhinga kokowa twarebera kimwe nguri ya Bishop witogo murungi araza kukurakuraniza oburorezi bwitu kusima abwa tugonza kacyakabadima tugonza kusima obukwenda bwatureteire kandi okira muno kigambo cyo kubyara omwani na kokowa byateremo amani kandi tugonza kusima na ntekariza zone za ino oburorezi bwetu bw'byokitara we emphasis yeri kugira ngo arugamba ngo tuhinge hakanisa konka mu makagaitu tuhinjire kimwe aho kuba omakagaitu gaba kurungi ne kanisa yitera bakurungi kaza rero nenjiri niho erakora kurungi. Our TV West ndisenyomo Gideon na Thomas tumwebaze. Mwebare abanyamakuru bitu twaza kumuraho nitugaruka. Bagenda ne bagamba abataka nti ate sente osasula zaaki sente olina zisasula osasula zaaki Museveni atuwadde kutwebaza tuliye sente banage mukimanyi mu abafuna wadde mufuna za PDM obaza grow obaza YLP obaza WEP obaza ki sente mujja zisasula kujjako abo bayina ebizibu emabegeri ne kati ebizibu covid takyaliwo katolina kyewe kwasambu ate covid yayingidde mu maka gange n'alwala kujjako bambi nsasira abo abafuna sente za PDM ne bagula embizi ne zifuna obulwadde obwa swine flu oba swine fever etayina ddagala so mwe abasiraamu munansonyiwa naye eyo business mu maka g'abantu abalala. Oyino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikoro endijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebika ebindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa ahacombeko ekya Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omurimbarara City okumanya biri kukiraho tera noti 776 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito tuwengo muri burenge rw'izoba abino buhereza bw'omurembe. Umuzeire ukayenzura omwana wawe yashomera muri Kampala ukayenzura omwana wawe agira obwire bw'omisho burungi utakarebera handi reba twakuretera umugisha ngugu Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakuranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okwesa computer okweshongora n'ebindi bingi kandi byo kwerinda nibirungi twine motoka zo kubatambuza twine n'abashomesa batendekirweje nitushangwa hari Maya Nanziga Masaka Road tuterera hanamba z'esimu 0752 3 oba tuterera hari 07 88 Green Top School Pre-Primary and Primary. Learn today, lead tomorrow. Green Top School is a pre-primary and primary day and boarding school. Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi
kerya hamutindo katochi katochi eina chama chayo muhute katochi niyerya hamutindo Katochi alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho olina omutwe oguluma emimiro egiruma ebinywa amannyo oba omusujja waliwo Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyambako mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Muzeego abadde omulwadde Katoli ku ndongoozi na nanywedde kano ka Luvera Chawuda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule. Mutoolo okolola okotyongoka kwata kano. Muzeey kano bakayita batya? Pineapple Chawuda drink kakamuddwa mu naanansi. Bojo mutoolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi utammira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Netukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasinjireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba komuntu library ey'omulembe kompyuta z'ekika ky'ahaiguru kandi eby'emizano bakabiteeka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'obwegyesi na ministry of health kandi biine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omulembe hamwe n'omwanya rugogoma gw'okushomeramu ebitabo ogurikureebeka kurungi nirishangwa aha nguudo nyeigendwa eyambarara isingiro odakakiro mu tahuni ya Kaberebere okumanya ebirikukiraho noti mushanju 2 nkaga na mushanju 32 nkaga nemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kituufu olina kyewalya nguze ebizigo kumpi container namba biganye saagala kufaanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya olususu lunnemesezza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Uganda Christian University, Bishop Balamu University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwaka ogwo. Amashomo ni gaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education,
Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate, amashomaga garya harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omu UBTEB. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na libraries za famu na studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju munana mwenda 11 885 nshanju 5. Come on, mu pocket. Nintambra street. Choose my target. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. I'm in a plantation, but on a global mission. Internet ambition, full condition. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. Oh gosh, is it gone? Inyenda karoni, nigamaka phone, money in the zone. We are what? Unstoppable. We are what? Unstoppable. We are good. Turhamwe niwe na MTN ebigenderwa byitu tibyine kizibira. We are what? Unstoppable. Kankwanjurire St. Lawrence Academy Schools and Colleges amashomero g'omurembe agariya mutindo gw'ensiyona garimu St. Lawrence Citizen High School Horizon Campus iryabishibonka hariho London College of St. Lawrence hariho na St. Lawrence College Paris ejione gita no Faransa bine na St. Lawrence High School Crown City na St. Lawrence Citizens High School Creamland Campus bine the Academy St. Lawrence Budo gine ebyobwegese ebyomurembe abashomesa barya mutindo gw'ensiyona hotebirwe na standby generators swimming pools zo murembe ebyo kurya no buraro ebyo murembe buzima amashomero aga St. Lawrence Gona ni Gashangwa hari Masaka Road. Hey kids, we're going to count today. 1 2 3 4 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin, cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Man, ballet took forever. There's no ballet here. Who took my That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Amakuru agebye mzano team ya Uganda Matters University etandikire kurungi semi-finals z'omwaka ogu ezarije amatendekero bwanyuma yo kusinga Bugema University na goli birarusha umzano gw'enchuro yo kubanza kuzanirwe nyomwebazyo ahari Nkozi.
Emmanuel Tsime na Lago Richard nizo zihweriye timu ya Uganda Martyrs University nkoze kugutura timu ya Bugema University ahagori ibera harubusha omuzano gw'enchiro yo kubanza gwa semifinal omumpaka za league y'amatendekero ga Uganda kandi zihwerire timu eje yankoze okutera rutambe okuhika hihi neza kamaririzo ezo mwaka ogu. Uganda Martyrs University nkoze abasinjire mpakeze mirundi ebiri bakahereruka kwikomuza kamaririzo omwaka gw'2022 aho basinjire kikopo. Era twebaze omukamando atuwadde obubonero obusatu tusobodde bakuba golo 2-0 weewaawo Bugema eno timu y'amaanyi timu yonna ng'esobodde kutuuka ku semi teba timu nnafu naye naffe tulabye weaknesses zaffe ndowooza nti terubadde olunaku lwaffe lulungi bakozesezza advantage nti bali waka omupiira gulina leg ebbiri ebadde first leg batukubye 2-0 tugenda kuddayo ku drawing board twetereze second round tugenda kubeera waka tujja kusobola okuvaataninga result. Empaka ezihataneza okugarukwamo ebiri 10 by'okwezi oku aho tiimu ya St. Lawrence University erije kuba neeriitana na tiimu ya IUIU omu muzaano gundi gwa semifinal. Muganda gebyemzano empaka z'omupiira gw'ebigyereza bojo abw'amashomero g'ekyanga kya Ankore zigurwaho erizobo mu butongore aha Chai Bushenyi kandi kamishana w'emzano niwe yiguraho empaka ezi. Kamishana yarabura abakuru b'amashomero okwehara okukozesa abazaana batakire abw'okuba nikihenda amateeka. Echabana kuzakuzana hakisha mubishebo nabishento nabanyi narume ngubizire kuzana organize administration inza kuchurwanisa mbeire narugire kunuya ndikurabamu nashanga buri kishayimbe mwino security. That is right, that is very good. Koka chairman nyenda bayende teachers mukimanya bari aha Omurashanga ryo mucupa. The law was assented to by the president 2013. Arrest and take to police. It is a court, it is a police issue now. Ababana abarabe barumbarya bacupa ajo no mushango gwa police. Rais kurukatimu twetebekanise munonga twire ubunye twetebekanisiza emzaneji kandi timu twakitekaje umumbere twetagisha nabyona eba kwenda ukozurwe twatunga umugisha gukaha amizano y'empira yabujwa bwa region ya Ankore abukwa turizimwe timu zeza qualifying mu district ya Shema kandi mu district ya Shema turaqualifying turasingire chikopo konke cyo cyukatwisa umugisha gugaruka inyuma. Amakuru agebemzano ngo twatwinire kandi ngo gahendera gacenshire aha bwecereke tukusima munonga ibogumira nitwe Serena Nuwamanya Sunday Brian nabandi abutwakora nabo ntubendeze kurara kurunje. Eshaha za bishatu zekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbireba ne kuchibwaho Chituze Farm Company Limited. Tina Events. Program okumbireba musibireje basebo nabanyabo abarukundeba. Yes, nibanyeta speed
nimbaramusya mwena yes Derek Derek uyabakari takuruga ha TV West nomusigazi muto warora anagira ngo ayegireho byinji from kumbe reba nabwecho TV West na hinda Tina invents abantu bobonka abine mega tents. Tina invents mega tents. What are you talking about? Nabwecho mujende Mbarara City, Mbaguta Street, Central Market Building, room number 17. Mbaza kweleza all the services you need. Chituzi abachituzi bo bakija bizire program eji bakajitandika nayo na hata bachijini bagariche bagisponsoringa nemyaka ebere kwije iwe ngamba batutire makasente kabo kachipana siringi 10 kanywe obeje hati twena barya tuzomupira politics kugamba konkani nyenda otekateka family yawe mutekateka family yanyu family ejo yenyini mu mustame mwetekateka wori ombujenyi wori akuzika wori nka yitekateka taro ndizo rafutekateka family murebeke ngo mwagira ikintu kirabatahiza rwanga katwitaka erita kertwemeriro bareba family netekwa kwikirizana family netekwa kwetekateka family y'abantu 10 y'abantu mukaga haryo mu muntu omwe ruhango wararabemo akagambira abantu ba family eja ati twino kwerwana wachitegereza ni kishasha okureba family kuri arubaju negenda no hingayo negenda no risayo negendayo no gitayira no nonyo koka yawe yo negenda mpora because arhama kagahwiro korongo hari akariyo wanankogo ito btabire ntukora harhama ka agatachira umusero yitu abtabire ntumanya abazire babo kuba afire amakagahwa completely garumwa abandi ekesemne kugira esemne kugira ebyo kurya ebyo rariye nkebitoke ekaguza nkebtakuri ekaguza nkemonde ekaguza nkamuhogo ekaguza wanyetegereza twazo matungo wabuze rwente ronda kabuza wachetegereza risenkoko hakenkoko inkoko atira bashe njire kuramuze koko shajiro mushija brayinesha chuno njanga mbere mutwari 10 na wamani temtwarenga ayinebishaki inshaki ndikiro mukaga 100,000 bazbook ingabiro boko enkoko mutwari 10 rinde embuzi wahura na kutukuzo mnangana rondo omwani wotine mwana umtugwa kartu satane mutware shatu nobwo gushatura tugukurara ngabuka abantu tibinengo eka mutekateke akintu cyo kugira ngo noza kwiyamaka sente president agambira azakagamba imo muryo mbintu buryo politics konka president natwegesa akataka kawo ko yino basa kurisiza hoki yes no basa kurisiza hoki ati samuntu poroti ya atano muri Ghana wano basa kutekaho kanyinisha tu zenkoko tukireba ngo no basa kucyo bakora konka family ejireki ya ronda wabo ine kisharra teka yebikiju wahora ebichori abantu kuba kwende bichori rigenda oburo nabo echo family stame eronde kintu cyagitahiza deba twaza kuzo politics wahora politician tasemne kwemerera amahanda immediately okizano gito otwesente toje tukoraze kwija onde terembebo waje chedera mbere nendaba munaza kwa heta bonejo bageta bitani chebukube ninkanka omukaza azirati ninyenda koraze kwija ondetere ebitanshabire bingi atondetere ebitiku mu buruku banoraba ebitiku mbyo mwana I respect that omukazo gwenze tubona cyo kineke ati burukura bayi ondetere ebitiku mbyo mwana onole 10 uchitegereza munyogo no mutwaro gumu kioreta kuchimanya 10,000 konka inabanda bari habra bazwe mbajango hata watsije cyo kunywa omukazi wazira nyende biti 10 burukoraba kandi ntegwa kubitwa nabwo cyo ombururom jire chiwa echo wiham ecyakubasa kubasa kubisaho eka yawe nikwe kubereba iwe no birebo
okumbireba yaba nekukibwaho Kituzi Farm Company Limited. Tina Events